Haka arpun riu terik benai nai weng ajar pulai kabalang snong mau riang tenai kabahap hapo ke sub distrik se mau nai parish mairang kelayo eging mani betmai kabala ai kerteng ukris us iem kabala shna bat penlut deki samla joko Saint Thomas Parish mairang ka Catholic Youth Association mairang lala ban pendep yakni kaying mani haringkat kajing ai kershan lang wem libarim uba abrol ding nong siek bat kajing no senyang lang kikatu kaningut kiriu shimet ringkat kajet lang bat kabalang snong kabalala bantay yakati kaying mani tang hapo kiniat benai yakni kaying mani lapli lurang bak balang kabalang mauriang tenai bat lakar khu kerdo bat le ekanyam kerukom kedua kapirat du parish priest Reverend Father Venki Friday Hars imyong hakani gesni ladon Nakamas bakut yaka post teng step hakabala pendap yaka kenyaga kriam du parish priest hakajedon ringkat lang Reverend Father Simeon Marthong assistant parish priest bat kajing mani sakramen hakajing seng no paisngi hakapor arbaje haringkat kajeshim bentalang shidrahem jongki pain riunge jongka parish ulat kedia batula ai ya hala kisendra luang doshim bataba nakani pi baro nama kani kalong kamet chunga ya kaban aiti na kabanta champi gajin sutra kedan berbor reng kapapi ikan batiru dong in yeru markelian lambangan syongtai atrai nei mami unong syarang ei rungam kerdu apo senjong mi maruti wabasyang yana uju senrai Gajuang berbor kamdai nang mata jungi ki samla andai ke kordo re bakongsan le kadai nang mata gini ke balang snong hangni but ni penpa bini soburu kidon ginong le ha I MLA barim jong kadi ke constituency hangni iba bronding ngong seat iba leram ba hakapor mi sedang ikani ki yemadi gidon ya iwe ikong iba di trash nong ni ke belasa po silong sete po lekor iba ju khadit imedu lekor wala imla bandan ini dan nak sumari dua yang bentazam biru